салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, ман барои шумо ширкати шифофарморо пешниҳод менамоям. ҳиҷома барои ҳам занҳо ва ҳам мардҳо дар шаҳри Москва ройгон аст. доруҳои гиёҳӣ барои меъда, гурда, дил, инчунин кремҳо барои нест кардани маршина, нест кардани доғҳои рӯй ва харобшавии фарбеҳшавӣ, аз ҳама муҳим барои сафедшавии рӯй. писари азам, ман барои шумо пешниҳод мекунам. доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи Тоҷикистон ва Русия ройгон аст. ман фараҳнуз ҳастам. ман наметавонам ки бояд худамро пуррае ки ман ҳастам худамро бифурӯшам ба хотири пул зиндагӣ кунам. ҳама зан вақте ки як бор пар шикаста шуд ҳамин фикра мекунад. من دیگه اویلادور نمیشم، من دیگه صاحب فرزند نمیشم. میشه نظر من دا کمک کده میتونی؟ چی باشه؟ من دا پول در کره. چی؟ میگن مردها هیچ گاه نمیمیرن، هیچ گاه نمیر تا هستم باشم و من موفق باشم، سربلند باشم. یک بار دیگه تشکر. بعد از آن که شما از بخت اول جدا شدید و بخت دوم مقصد که خوشبخت هستید، شوهرتون پیش از اویلادوری به شما خانه، ماشین و حتی مغازه‌های طلا و مغازه‌های گوناگون رو پیشنهاد کرده، بعداً دل شما رو یافته بود. همین گپ در جراحی بودم، اما دخترکم رو در رویم موندن که او حالت فقط گریه کردگیم. خدا را شکر که من مخصوص برای یوتیوب رومال و کرتا نبستم، مخصوص برای سمت یوتیوب. آن زندگی من بود. البته با مخلصان این چیز عجیب است. بسیارشون می‌نویسند که با مقصد اخیر رسیدیم. سلام به همه شما بانوان عزیز، من همه شما را به کار دعوت میکنم. کار در شرکت اتمی. در این شرکت 3 شرط است عزیزان دید. اول اینکه رجیستراسیون میشود، دوم که خریداری میکند و بعداً 2 نفر دیگر را از پس خود میبرد و کابینت خود را فعال کرده صاحب هم توفه ها و هم صاحب معاش میگردد. در 200 ثانیه شما همگی خرید میکنید و بال شما هیچگاه نمیسوزد. در 6 ماه همگی یک بار خریدار میکند که از دیگر شرکت ها فرقش در چی است که بال شما نمیسوزد. و شرکت اتمی از کاری است که کسمتیکا های عبارت هستند و آن نفرانی که میخوان خریداری نمایند یا اینکه کار کنند میتوانند که در واتساپی که من میگذارم سایتش را درآید، نویسید، کار کرده صاحب معاش بهترین بگردید. غیر از این محصولات هایی که در این شرکت دیده می شود بهترین محصولات ها از کریسکی هستند و محصولات هایی که برای تمام بیماری های شما شفا بخش است در این شرکت یافت کرده می شود. مرحمت زنگ بزنید، زکس کنید و در آمده کار کنید. مرحمت. سلام به همه شما دوستان و مخلصان سامانه مهراب‌پرو. همه شما را با برنامه های جدید شاد می سازیم. مهمون نشر برنامه ما فرهناز طاهرخان. سلامت باشید. زنده باشید، سلامت باشید. من نفهمیدم در اینجا شما برنده یا که من؟ به فکرم که من یا شما میخواید که نان نیمه رو نیم تکنید؟ نه، منم برنده، شما هم برنده. خواستم اول سلام علیکم آغاز کنم. سلامت باشید. تماشاچیان عزیز، نگفتن نماند که در مهمانی برنامه جدیدی نو به نو با چهره هنر فرهناز طاهرخان، ژورنالیست و یکی از سربیننده ترین برنامه های جالبی که در یوتیوب دارد، دختر یوتیوب است که شاید خطا نکنه. علاوه بر این او دختری طاهر اسراریان، دختری ژورنالیستی نامدار شبکه اول است و امروز انا همین مکتب پدر رو آموخته در این ساحه قدم گذاشته. خطا نکردم؟ نه خطا نکردم. بله، در زندگی پدرم استاد، هم پدر هم استاد هستند. بسیاری پدران نمیخوان که فرزندانشان پیشه آنها رو پیگیری نماید، یعنی که مشکل است، شیب و فرازی زیاد دارد. و چگونه پدرتون اجازه دادن که شما در همین سمت رشد کنید؟ اولا یک بار دیگر سلام خود را از جانب خودم میرسانم. بهترین فراموش کردین. سلام و درود به هر یک شما دوستان و مخلصانم. البته یک چند مدت رستم از سایت یوتیوب دور بودم و خیلی دلتنگ مخلصان خود گشتم و البته سوال خوب دادید. پدر من راضی نبودن تا هنگامی که من صنف 11 را ختم کردم و هنگامی اختصاص بردن میرفتم اجازه ندادن که من ژورنالیستی را انتخاب نمایم و نخواستم من همین کسب را ادامه دهم و همین خیال شد که من به دیگر ساحه سپردم. من ژورنالیستی ختم نکردم و بعد از که من یک کنکورسی را ختم کردم، دیم کورسی الکی در تلویزیون دوشنبه HD که امروز دوشنبه من در که کار میکردم پایتخت بود
بعد یک سال پس من کار کردم و دوشنبه اجدی شد. در همونجا رفتم کار کردم، برنامه خودم را داشتم، 2 برنامه اوچرکی خودم را داشتم و همین خیلی وقتی که دید برنامه مرا، حواسی مرا دید، کاری مرا دید، بعدا گفتم مرحمت بکارت. یعنی شما خاراکتری کاراتون رو عوض کردید وقتی پدر روزی نبودن در شعبه دیگر سپریدید. چگونه شما راه یافتید به ساحل مهر در دلتون؟ بله، اون چیزی که میگن که اون چیزی که از خون باشد و جان میبراید، همین خیال شد که من به نهایت در همین سمت آرزو دارم. این آرزوی دل من است، نمیدونم برای چی. انا همین گپ زدن را، برندگی را به نهایت دوست می داشتم و آن نفرانی که در مکتب میانه با من خواندن میدونن و بسیارشون می نویسن که با مقصد اخیر رسیدیم. میگن که در چرابینی های مکتب پورا برنده بودم، شعرخوان بودم و در آن همین المپیاده های زبان ادبیات پورا اشتراک میکردم و این آرزوی دلم بود و عملی یافت و حالا هم با اون چی میگن کنج درجه دلی که هست، اون در کنج دلی که آرزو هست، با اون درجه آلمان رسیدم. خود خواهد میرسید. فرهناز وقتی شما به همین سمت وارد شدید، گرچه پدر روزی نبودن و خودتون شیب و فراز رو طی کردید، پشیمان گشتید؟ یک مرتبه ها. باید آوردن میخواهید ببینید؟ نمیخواهم. چرا؟ برای چی؟ اگر گویم پشیمانم، گویم با پشیمان نیستم. اگر گویم که پشیمان ها دروغ میشود. برای چی پشیمان نیستم که برایم نام داد. آن چیزی که آرزو داشتم که برای در کوچه شناسن، در حقیقتا شناختن و خواستم که پول خودم را داشته باشم و همین خیلی زندگی خود را پیش برم، برایم این چیز را داد و فقط چیش محقول من پشیمان شدم که وقتی که یک مدت یک شب فراز زندگی بود که آن زندگی من بود. البته با مخلصان این چیز عجیب است. البته زندگی هر یک نفر که یا برنده است، اما در ساحه صنعت است، برای مردم جالب است و همین طور هم شد که یک مدت یک چند سخن ها بود، یک چند هر کس فکر عقیده خودش میگه، همین هست و زیادتر در خانه من گفتم بس کن. همه حساب برای برنده شدن پشیمان نشدم، خواستم که دیگه دوام ندیم و یک سال که خاموش ایستادم. همین سبب بود؟ ها بله، و سبب یکی از اینها همین سبب بود. سبب دیگرش فرزنددار شدنم بود. اولادار فرزنددار شدم. مبارک شود. سلامت باشین. این خبر رو ما چند مدت پیش شنیده بودیم. بله. با همون خاطر خواستیم شما مهمانی برنامه ما شوید و از پهلوی زندگی خود یک قصه نمایید. فرهناز یه سوال دیگر به میان میآید که وقت زمانی که شما مقصد که برنامه گلینوز داشتید و سربیننده بود و مهمانان زیاد رو دعوت میکردید و برنامه جالب بگذراندید و همگی انتظار میشدن که فرهناز کی با اکران میاد تماشا کنن. با چه جزئیات، با چه معیارها رعایت کردید که شما رو برای خط چالی سیاه نپرتافتند و همین گونه قبول نکردند و شما رو یک انسان خوب و با مدنیت و با فرهنگ قبول کردند؟ سلامت باشین. نمیدونم، من اولا از برنامه‌ای که پیش تماشا میکردن از دیگر سامانه من موفق شدم و بعدا در کانال خودم فرهناز لایف را کشیدم، برنامه گلیناز را بردم و نمیدونم بسیاری ها همین چیز را برایم میگوین و خودم اهمیت دادم و بسیاری از نفران برای من که نفره که اگر یک سال یا که حدی اقل یک ماه 2 ماه اگر از سمت اجتماعی اگر دور باشد از مود میرود، یعنی از چشم بیننده ها میافتد. ولی چی سبب شد که دوباره که برآمدی به آن همون چیزی خودت رسیدی و شاید این را مردم قبول میکنن، مردم بها میدهند و بود یک لحظه که خواستن نام مرا در آن همون که شما گفتن روی خط سیاه میپرتفتن که نمیدونم از چی حساب این را مخلصان میدونن. خودم را تعریف کردنی نیستم، اینش را نمیدونم راسته. من فکر میکنم که بیننده خواه نخواه یک عیب در همین صورت و سیرت انسان مییابد. اگر شما فرد کرته کبود پوشید حتما میگن کرته کبود پوشیده است، نه زبده است. اما من کامنتاری شما رو نظر کردم، در همه‌اش تعریف. اگر که 100 کامنتاری خوانده باشم 99 تا همین تعریف بود. بله. چقدر دل اونها رو یافتید؟ با اونها چی گونه معامله میکردید؟ با فکرم در تماس میشدید؟ در تماس نیستم، کوشش میکنم همه کامنتاری های مخلصان رو میخونم. من هم در اینستاگرام هم در یوتیوب همش رو میخونم. اگر خودم که وقت نداشته باشم حتما ادمنستراتور خود رو میگویم که کامنتاری ها رو خوان و
میخوانم در حقیقتا که سخن قبیح کمتر است. نمیگم که نیست، هست و بهت کمی کم است. بسیار تعریف میکنم. بله بسیار تعریف میکنن. احسن برای لباس هایتان، احسن برای سخن آزاد کردنتان، احسن با بلند گفته داد نمیزنید و آرامانه گپ میزنید و به نهایت شدم. اینجا سوال به میان میاد، میگویند که فرهناز مخصوص به خاطری که گپی مردم رو گوش کند با سر و مو با تن کرته کرد. از این پیش وقتی در ساحه یوتیوب نبود دیگر خیلی لباس و زندگی داشت. همین گونه راست؟ میدونید که ساحه انا همین زندگی فعالیتی که ما میکنیم هر رنگه هست، باید ما هر گونه باشیم. لیکن من مخصوص برای یوتیوب رومال کرده نبستم، مخصوص برای سمت یوتیوب نه. بودن لحظه هایی که هست ساحه هایی که باید بر آنجا برمال روی، ولی ما کارگر هستیم، در جامعه هستیم، هست حالت هایی که باید برمال باشیم، هست حالت هایی که با کرتا باشیم و من کوشش میکنم که بسیارتر با لباس ملی خودم باشم و همین جهت مردم شما رو خوب قبول کردن. شاید از همین جهت باشد، شاید از من فکر میکنم که اگر 50 در 50 گیریم، زیادش از برنامه‌های خیریه‌ای که من میکردم با بیماران و با بیچارگان، بله به خبرگیرشون میرفتم، با آنها زیادتر با برادران خیرخواه با آنها کمک میکردم، یا از این لحاظ باشد یا از لحاظ پوشیدن سر لباس هم باشد، اینش رو نمیدونم. راستی فرهناز اینجا بسیاری مخلصان شما به من مراجعت کردن که از فرهناز حتما این سوال رو پاسخ گیرید. بین مردم میش است که گویا بعد از آن که شما از بخت اول جدا شدید و با بخت دوم مقصد که خوشبخت هستید، شوهرتون پیش از اولیداری به شما خانه، ماشین و حتی مغازه‌های طلا و مغازه‌های گوناگون رو پیشنهاد کرده، بعداً دل شما رو یافته بود. همین گپ اساس داره یا که دروغ است؟ اساس واقعیت ندارد. چرا؟ به خاطر که انسان وقتی زندگی میسازد باید به خاطر چیز نباشد، به خاطر پول، به خاطر خانه، به خاطر ماشین و مغازه و چنین نباشد. البته در دوام زندگی اگر تحفه کردن و باشد اگر مرحمت، لیکن پیش از زندگی کردن این خیلی اسلوبی ها نبود. نه این خیلی اسلوبی ها نبود. اگر که میشد من قبول نمیکردم. به خاطر چی؟ من خودم را فروختنی نیستم. بله اندیشه خوب. من فرهناز هستم. من نمیتوانم که باید خودم را پورایی که من هستم خودم را بفروشم به خاطر پول، به خاطر پول زندگی کنم. این چیز اگر انسان خود کار کند صاحب همه چیز میشود. این خیلی پیشنهاد تو پیش بودن؟ بهت زیاد. چی جواب میدادی؟ حتی بودم با یک چند نفر که همین سمت موده بودن، حتی با آنها زنگ زده بودن، حتی ادمنستراتور ما چند بار زنگ زدن که فرهناز ده همیشه فهموندن. به نهایت این پیشنهاد زیاد بودن. حتی در مسکو گفتن مغازین خانه میتیم، زیاد بودن این گونه پیشنهادها. ولی من فکر میکنم که چیزی که خداوند میخواهد همان میشود و امروز با خواسته خداوند من خدا را شکر که عائله خوب دارم و صاحب فرزند هستم. شوهرتون از یوتیوب پیدا شد یا اینکه تقدیر؟ نه، از تقدیرم بود. بله، از سرنوشت. و من فکر میکنم که خداوند همین چیز را برایم داد که من فراموش کنم همه چیز را، زندگی خود را بسازم. و زیادی از نفران شوهر ما را میشناسم، میدونم. شوهر شما ژورنالیست است یا اینکه ساحه صنعت کار میکنه؟ نه اون من از ساحه صنعت دور هستم. ساحه صنعت نیستم که من فکر میکنم که زیادی اون کس را میشناسم. مخفی نباشد کیست؟ بیا هایش مخفی کنه. فرهناز بدون کامera حتما با من میگوید کی باشد. برای چی؟ من با اون خاطر نه که در کامنتاریا سر میشه که کی را گرفته یا خیلی، برای اون خاطر نه، به خاطر که زندگی خوشبختانه که از من دارم میخوام خاموش باشد، خاموشی باشد. و در طول 1 سال که من عائله‌دار هستم زندگی خوب دارم، بذار همین گونه باشد. تشکر زیاد. شما گفتید که فرزنددار شدیم، مخفی نباشد پسردار شده دختردار شده؟ من در برنامه خود گذاشتم و در سایت اینستاگرامم در یوتیوب گذاشتم من صاحب دخترچه رویا جان. بهترین نام با خدا کلامکک شود. نام برداری مادر جانش. شبیدانی عزیز، این بود بخش اولینی برنامه نو به نو با چهره هنر، بخش پرسکو. و ما با چند سوالی که میخواستیم از فرهناز پرسش گرفتیم. بخش دوم شروع می شود.
шарт гузорӣ ва ман дар ин ҷо 6 шарт мегузорам ва Фараҳноз бояд ки аз уҳдаи шарт барояд, иҷро кунад, рад накунед муҳит. Шумо тайёр? бале. Якум шарти мо таронаи пураламро хеле балад месароед. Шумо бисёр шоҳид шуда будам ва мехоҳед баҳри тамошобини мо чанд порча таронаи дарднок сароед. тарона дар мавриди ишқ аллакай аз синни соли мо гузаштааст ва ҳамон дар бораи модарон мехонанд. ман мехоҳам ки 4 мисра ки аз як бародари мо доди худо аст, саломат бошам, бениҳоят. бале, мехоҳам ки бениҳоят ман дар историяшон навдидам, бениҳоят хуб, амро мехоҳам ки 4 мисра пешниҳод кунам. бепарда ҳама душмании душманро равшантар аз офтоб мефаҳмидам. садгуна ҳиял ки пушти ман мекарданд, эй кош ки бениқоб мефаҳмидам. бисёр мазмуни баландро соҳиб аст ва тавонистед шумо бо ҳама якчанд декламатсия мегӯянд, бисёр буро ба тамошобин сароидед. бисёр хуб буд ва аз нақши аввали мо шумо гузаштед. дар нақши дуюм росташ шудед, аз миёни блогерон киро эътироф мекунед? Ном ба ном. аз миёни блогерон ман фикр мекунам ки яке аз дигаре беҳтар аст. бале. ва ҳар касе ки ба орзу ҳавас ба ҳадафи пок агар гӯем хатак намекунем, дар соҳае ки худ интихоб кардааст бошад, ба худ бовар дошта бошад, муваффақ мешавад. ман фикр мекунам ҳози қариб ҳама блогер шудагӣ. бале. ҳамхас рустам, мо замоне ки мо шумо дар соҳаи ютуб будем, дар соҳаи инстаграм будем, кам буданд, бениҳоят кам буданд. баъд суханҳои қабеҳ кам буд, рақсое ки ҳар гуне ки онҳо мекунанд кам буд. ҳози мардам мебурад рақс мекунад, зан ҳам мебурад рақс мекунад, фарқияте нест. ва ман фикр мекунам ки блогер дар он нестай ки бояд сухани қабеҳ бугӯй, бояд як каса дашном кунӣ, бояд рақс кунӣ, бале, баъди блогер шава. ёки блогер шудан как обуначиёт ки зиёд чиз маънои блогер шудан надора. шумо кадом соҳае ки мақсад интервью мегиранд ёки соҳае ки панду насиҳат нақл мекунанд, ҳамин чизҳоро дӯст медоред? ман камтар. ба хотири чӣ? ба хотири ман аз агар ки гап занам рустам, мо шумо дар ин соҳа озодем. зиёди аз ҳамон нафарро хафа мешаванд шояд, лекин ҳақиқат аст. ман зиёди амон нафароне ки насиҳат мекунанд, гӯш мекунанд, аз эронӣ бисёрш гирифтагианд. аз сомонаҳои эронӣ бисёртараш видеоклип мекунанд. агар тамошо карда бошем, пурра аз сайтҳои эронӣ гирифта шудааст. вале мардуми тоҷик инро намедонанд. инро танҳо шумо бепарда нақл карда истодаед. агар мардум шоҳид шуда бошанд, ҳатман бар рӯяшон мекашад, мегӯянд ки дуздӣ аст. ҳам суханашон, ҳамун суханҳое ки барои насиҳат барои мардум мекунанд, аз чизи аз сайти эронӣ дароянд, пурра дар сайти эронӣ ҳаст. ёки як сухана як нафарш мега, ҳатман сайти дигари аҳамияти як нафари дига ҳамун суханро ҳамихел мега. бале, ин дуздӣ аст ва ҳар кас бояд меҳнати худро қадр кунад ва аз ин ҷиҳат шумо намегузоред ки киро ном гиред, намехоҳед? намехоҳам. ман ҳамақадар мегӯям ки ҳар кас самти худро дӯст медорад, дар назари худаш муваффақ аст ва бигзор ки ҳамин хел бошад. ташаккури зиёд. нақш бозед. кӯдак хоб намеравад, суруди алла сароед ва хобонед. духтарчам дар ҳамин ҷай метавонед алла гӯед? бале, ман меро биёр. не духтарма набиёрена, чие духтарма набиёрена ки падараш шояд иҷозат натиҳанд. марҳамат. рустам, ҳар як зан вақте модар мешавад, ҳамон суруди алла худ аз худ мебарояд ҳангоми хобондани кӯдак. ва ман ин чизро аллакай 3 моҳ аст ки бардошт дорам ва худ ҳайрон мемонам ҳангоми хоб кардани рӯёҷона бар забони худ алла меояд. ҳатто фаромӯш мекунам ки дар гирди атрофи ман ки аст. бо суруди бо анами овози баланд алла мехонам. лаҳзаи худро тасаввур кунед ки дар назди гаҳвора қарор доред ва духтарчаи худро хобонда истодед. марҳамат. ин шарт аст, бояд иҷро кунед. алат мегум рӯёи ёча ҷонаш, дастгири ёча ҷонаш, номбардори ёча ҷонаш, амраи ёча ҷонаш, духтараки хушрӯи ёча ҷонаш.
беҳтарин ташаккур. фикр мекунам аз удаи шарт баромадам. албатта баромадед ва нақши дигар ба як дӯсти наздикатон занг зада бо гирия нақш бозида гӯед ки қарздорам кӯмак бикун. бе интихоби ихтиёри худтон касеро интихоб мекунед, занг занед, громкост монед ва ба тамошобин гирия карда анами саҳнаро бобозед. سلام ҷалол чӣ хеле созӣ? شهرزاد خوبه меша назра мада кӯмак када метавонӣ? چیا چی باشم мада пул дар кора آره چی не пули калон дар кора мада кӯмакам када метавонӣ? واقعا چرانه چند سون 5000 сомон. مج گابیز بکایا то 10 дақиқара дар картам партофта метавонӣ? بو اون برنامه معلومه نباشه не سریال نه من افسوس کردم ҷалол мо фурӯхтем бале дар барномаям инҷа хоҳиш кардан ки бояд занг занем ки аҳсан ки нафурӯхтима. مج چه 5000 раҳмати капа калон ҷалол. مج саломат бош. ташаккур мегӯем ба фараноз ки дӯстони Бале. дасткушо дорад, дӯстоне ки дар тангӣ метавонанд ки кори ӯро бале анҷом расонанд. администратори ман дар ҳақиқатан ман таърифшам кунам меарзад ба хотири чӣ рустам ки дар муддати 1 соле ки ман хомӯш будам ана ҳамон ютуби маро сомонаи иҷтимоии маро сайти ютуби маро дар дасти худ идора идора мекард ва албатта ки дар анами қадар барои фикр мекунам ки аз ҳамин ҷиҳатам буд ки маро мардум фаромӯш накарданд. беҳтарин коре ки ҳамарӯза пеш мебарад ва хизмати як нафари дигарро пеш бурад кори осон нест албатта ва ба ҷалол мо сипос мерасонем. инҷо як шарти дигар мондааст ва шумо вазифа доред ки иҷро кунед, ба шавҳари худ тариқи камераи мо миннатдорӣ баён кунед. албатта ман агар қисати хуб дорад, қисати бад дорад, ҳар чизе ҳаст, бо чанд ҷумла метавонед расонед ба ӯ. бале ман дар рӯяшонам мегӯям дар барномаам мегӯям ташаккури зиёд аз шумо миннатдорам ба хотири аввалан худованд охир худованд барои ҳадия намудани як зиндагии хуб бароям сарбаландӣ додед, бароям рӯёро додед, бароям як зиндагии ободро таъмин намудед ва амнияти ман ҳастед ва мисли кӯҳе ки ман меҷустам он нафаре ки дар зиндагии ман меҷустам ки такя намоям ана ҳамон кӯҳ гаштед бароям. мегӯянд мардҳо ҳеҷ гоҳ намемиранд, ҳеҷ гоҳ намир то ҳастам бошем ва ман муваффақ бошам, сарбаланд бошам. як бор дигар ташаккур. чаро гирия набуд? ба хотири чӣ ки то ин замон маро фақат ханда нагирем ҳамин ҳисоб ман ба ханда гуфтам. аз ин бармеояд ки духтароне ки дар зиндагӣ сахт азоб мекунанд, муштулакати шавҳарро мехӯранд, онҳо метавонанд оби чашмашон дар бале миҷгонашон бошад. ҳангоме ки оби чашм аз ду намуд мешавад, ҳам аз шодӣ, ҳам аз ғам. ба он ман фикр мекунам ки бале ҳангоме ки миннатдорӣ кардан вақте шумо пешниҳод мекунед нафаре ки дар ҳақиқатан зиндагии хуб надошта бошад наметавонад, албатта барое ки дурӯғ аллакай гулӯгираш мекунад ва ман дар ҳақиқатан миннатдорам, дар ҳақиқатан. вале имрӯз шумо бо як чеҳраи кушода, бо як дили гарм тавонистед ба шавҳари худ расонед. аз ин бармеояд ки шумо ба шартҳои бахши дуюми мо ки шартсозӣ буд ҷавоб гуфтед. ташаккур мегӯем. бахши сеюми мо шурӯъ мешавад. саволҳои ба қавле каротки. шумо дар ин ҷо бояд посухи ҳақро биёед. носипосӣ аз дӯст дидаед? носипосӣ аз дӯст надидам. ман борҳо ин суханро гуфтам ки дӯстонам дар канорам ҳастанд, буданд ва мемонанд. ман аз дигар нафарон зарба хӯрдам, аз дӯстон не. гуфта метавонед хештабор аз наздикон ҳамин қадараш ба фикрам кифоя аст. бале гирёнчакет? не ман бовар надорам. гирёнчак нестам. агар аҳамият медодед ман то ин замон гирья мекардам. то агар сухане ки маро сахттар нарасад, маро наранҷонад, гирья намекунам. беҳтарин. нон пухта метавонед? нон дар дегдон? ростин не. чаро? барое ки ман кӯшиш накардам ё ки набуд ҳолате ки ман нон пухтпазам
наметавонад. бисёри мардум ақида доранд ки духтарони интернет бекорхуҷанд, хурдагиашон аз ошхонаву ресторанҳост. фараҳнози мо ҳам ҳамин хел набошад. агар ман фикр мекунам ки бонувоне ки шавҳар доранд ва ҳар бегоҳ вақте шавҳараш аз кор меояд, агар хӯроки манам ресторанро дар пешаш бимон, дасташ чапа мекунӣ. ҳама мефаҳмад чиза. албатта кӯшиш мекунам ки бо дастони худ хӯрок пазам ва бо анами хӯроки хонагӣ ман шавҳарамро сер кунам. чаро бори таҷриба накардед ки нонро дар дектон худатон пазед? ба хотире ки ман дар секция ҳастам, дар хонаҳое калон шудед ҳаминҷо дар хонаҳои ман баландошёна калон шудам ва набуд ҳолате ки ман ҳамчиро таҷриба кунам. агар дар деҳа шавҳар мекардед? ёд мегирифтам. беҳтарин. агар аз бигӯм ки не ман метонам, дурӯғ мешавад. шумо гуфтед ҳақиқата буд. аз зиндагӣ розиед? бале, бениҳоят. ташаккури зиёд. бале. ягон лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ҳаёти худро метавонед қисса кунед ки ҳеҷ гоҳ аз ёди шумо намерад? чӣ бад буд, чӣ хуб буд? лаҳзаи фаромӯшхотирӣ меган, биё бача намегирем, ай хубиё ки гуфтем хубиша мегем. бошад. ҳангоме ки аз таваллудхона ман мебаромадам ва духтарам ҳангоме ки дар дастам буд, он лаҳзаи фаромӯшнашаванда буд ва лаҳзае ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам, ҳамон лаҳзае ки гуфтан соҳиби духтарча шудӣ. хурсанд шудед? бале. оби дарехт? ҳам духтарчама овардану ҳангоме ки ман дар ҷарроҳӣ будам, аммо духтаракамро дар рӯям мондан ки ӯ ҳолат фақат гирья кардагим. худоро шукр ки ман ин неъмати бузурга барои ман додӣ. маро аз ҳамин неъмати бузург маҳрум накардӣ. ин қадар лаҳзаи ширин аст, ин қадар фақзан ширин аст. ана ин аст лаҳзаи фаромӯшнашаванда, лаҳзае ки дар дастам духтарам буд. ман аз таваллудхона баромадаму зиёди аввалан шавҳарам бо мошиниҳои дакадан, бо тӯҳфаҳои худо ба шукр. бале. анамун мишка мегему падару модарам ва мошин хонавода пурра будан. шавҳарам аввалан кӯдакро аз дастам гирифт ва ҳамаро дидам. ҳамха гирья кардам ки ман фикр мекардам ки ҳамин рӯза дар сари ман дига намебиёяд. ҳама зан вақте ки як бор пар шикаста шуд, ҳамин фикра мекунад ман дига оиладор намешавам, ман дига соҳиби фарзанд намешавам. вақте ман ҳамин ҳолата дидам ки муборак шава гуфтан ман баромадам, шавҳарам духтарчама гирифт аз дастиму раҳмати калон гуфт. гил надодан. ҳамон ҳолат ҳаст. ман мондагим ҳамхе орому мекунам очам ки одамо аз таваллудхона мебуранд, ханда мебуранд, тиқа гирья. ман гирьяи шодӣ кардагим ҳеҷ гоҳ аёдам намебарояд ҳамин лаҳза. ташаккур, бисёр олӣ. ва тамошобинони азиз, ин буд саволҳои норавшане ки мо мехостем посухашро аз худи Фараҳноз гирем ва имрӯз ба шумо равшанӣ андохтам. мо аҳсан мегӯем, ташаккур мегӯем ки ҳозирҷавоби хуб буданд ва ба барномаи мо рад накарда меҳмон гаштед. ва пайғоми охирини шуморо ба бинандаи худ мехоҳам фаҳмид. ташаккури зиёд. ман аввал як бор аз шумо узр мехоҳам ба хотири чӣ ки маро 2-3 маротибае ки пешниҳод намудед барои даъват кардан барои барнома, ман сабабашро фаҳмондам. албатта ки он лаҳзаҳои дигар танҳоиам нест. пайғоми ман барои тамоми мухлисони худ мехоҳам ки дар ҳар гӯшаву канори дунёе ки бошанд, зиндаву саломат бошанд. худованд ёру мададгорашон бошад ва дар ана ҳамин муддати чӣ қадаре ки хо дар зиндагӣ сахтӣ дидам, хо хубӣ дидам, фақат як чизро фаҳмидам ки ҳама чиз мегузарад ва аз ҳама лаҳзае ки ширин аст, худованд мехоҳам ки он нафароне ки бемор ҳастанд шифо ёбанд ва он нафароне ки фарзанд надоранд, худованд соҳиби фарзанд гарданд. ин аст ширинии зиндагӣ. дигар боқӣ ҳама ҳеҷ меган ку. ташаккури зиёд. Фараҳнозе ки камнамо буд, фараҳнозе ки аз чашмо як муддат дур буд ва билохира сухани шуморо рад накарда, мо ба ҷустуҷӯяш баромадем ва билохира пайдояш кардем. имрӯзҳо пурра ҳастам дар сомонаҳои иҷтимоӣ. кӯшиш мекунам барномаҳои худро пешниҳод мекунам. кӯшиш мекунам дар сайтҳои инстаграми худ фаъол бошам. дар гирди мухлисона мехоҳам бошам. ваъда медиҳед? бале. аҳсан мегӯем. дигар чӣ мегӯем? ҳама таманниётҳоро Фараҳноз гуфтанд. тансият, хотирҷам, хушбахт бошед тамошобини азиз. хайр. саломат бошед. хайр.